انا کسی آمده بونن خود که جبوی لدارخستنا کنگره خوی سیمین و هر دو پارتین الوحده و البارتی گو بریان ها جه دور کتبون و گریان ناواوی هر وها اندامتیا هر دو پارتین شپیلا پیش روژه و هر دو چپ گو بونه یک هات قبول کرن و کسن سر بخوا و ریخستن جوان و جنان تفلیوی دبن. تحضيرات دي خوشك كونغري انجمنا الاجتماعي كرديس تشيبونه توسيع باش بويه باحزابها هنجي ايبريبون هنجي جنه بشخصياتها كسي مستقل كسي سربخه بمنظماتها وآليات خوشك جير داني جبر انجمنا ما خدي بروجيكت سياسيه ام باورد او بيتر تفعيل ببي جروجي بيشي وبيتر اثبات ببي افناوي انجمنه محليا وكردستانيا واقليميا ودوليا. هن پارتین انکسی نرازی بونا خود درباری مکانیزما لدارخستنا کنگره سیسیان ددن خویانه کرن او دبینن گو پدکسی لگوری برجواندین خو آمده بونن کنگره دکه. راسیه ما وک پارتیا پیشورو مدید اف آلیا گونه ام تین بریم الکنگره وك آليا كافن يعني تشتكي نهتي نهتي غيراندن جبروي كيجي مديتي كونغر ناكف خدمتها ملاتي ما وخلكي ما وبيشتونا انجمنا ما ام دبينن كتي خدمتها كيف خدمتها طرف كتاني او طرف جي وك بدك سوريا يعني براسيت كيف خدمتها وك برجوانديه فان بارت في بارتي تاني نكتي خدنا كيف خدمتها تخلكي ما نرينا متي او جي ما بريارة ما اوبوك ام مشاركه كنت انتخابات مجالس محلي چاودێرن سیاسی هێڤیان لەسەر کارێ ئەنەکەسێ گرێ ددن و دبینن گۆ هێزەکە خورد لاشێ ئەنەکەسێ دەهەیە و divê ev hêzbê bikaranîn. ایرو انکه سر پیشا کنگرکی گلکی اوگرجه استراتیجیه که کاره به دوی کنگری ده او آلیات بره پید جوری بگهره هر انو هنک ملفات سرکه هنه وک ملف مثلا امی بیجن علاقات الخارجیه ملف اعلام ملف انکه سر خواک وک مجلس ملف او پیشمرگی ایروگ موجودن ملف مرأة ای شباب گو هر پارتی جی پارتیه انا کسی به مسئول ملف کجوان ملفا و کاره به فیده بکه جي طاقات موجود بارتيا قشاده کنگره سیمین انکسی 11 حزیران دوی ور لدار خستن والیگر و جماورن انکسی هیویا گاوک خرجه دکن. 11 وی مه کنگره انکسی لدار دکوه لپرسا سرکه یا راخستیه لبر پارتین انکسی و چه پروژه د کنگره خوی نهده جبوی چالاک کرنا کمیتن خو پیشکش بکه. ایوان حسیب روداو حسکی